Selamat datang di Meow Talk Podcast episode 1 Curhat Kucing. Topik hari ini, kenapa manusia selalu bilang tidur terus ya? Padahal itu kerjaan kita, tidur. Tugas kami. Terus stop bilang jangan naik meja. Lah, meja siapa dulu? Yang punya rule nomor 1, semua milik kucing. Dan satu pesan buat manusia, snack, S-N-A-C-K. Sekian podcast, snack, paham? Hari ini subscribe kalau kalian tim budak kucing. Miau.